Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamma aziz do'stlar ki barfilan qariya tarpuzguzardan yani ayak tarpuzguzardan Ulusvali Qalayzaldan viloyat Kunduzda bo'ldi durlara. Sizlar ham ko'rib o'tirsizlar. Hakimjon hayoti hayonim Facebook va YouTube kanal orqali. Bu davr bor do'stlar. Mana billaring kichkina ayinja, yaxshicha Muhammad canımız böyle gül takıp gül tutup oturuyor. Meydan et bak. Hatırıçiz. Bunun için Muhammedullah Can'ın elinde gülü var. Bağında bulbullar, saçında sünbüllü var. Yakşembi gün bakar çolbur var. Aziz hürmetli dostlar azizler. İnşallah Rahman bakayır. Ruzi yakşanba. محفل خط نصوری محمد جان پسر ناز و خوب و خوش خلیفه امان الله می باشد و همچنان نواسه محترم آجی صاحب سید محمد آقا. این نوجوانه که خوبمان بخیر روز یکشنبه محفل خط نصوری داره و به مناسبت محفل ختم سوری محمد جان شب یکشنبه هم یعنی او وقت بعد روز شنبه میشه شبش هم یکشنبه میشود یک خوب مسابقه والیبال به شکل تورنمنتی داره دوستا به خبر نمانده میفهمید 5 تیم را خبر کردن او هم ولایتی هست یعنی بچهای ولایاتمان در بخش والیبال چقدر خوب میدرخشند عبدالله متوسنی اون تو تایید یعنی جالب میشود خیلی جالب میشود بازی داخل ولایتی بسیار جالب است قطعا اینجا ولی قطع لوکس ولی چون گرم چون هیجانی ولی را دوستlar gelmekten armanda olarlar lekin من şunu aytayım اولا خب دوستای عزیز این همه ماسن سفیدان ما همه جوانان ما از همه و همه قشر خواستن بخش جوانای ورزشکارمان و ما و همه بسیار زیاد تشکری میکنیم از آن عده کسایی که تاج سر ما هستند به خاطر امنیت و آرامشمان 24 ساعت در خدمت ملت شریف اولسوالی قلعه‌زاده هستند اونا از خواب شیرین خود را دور می باشند الا که ملت شریف اولسوالی قلعه‌زاده همیشه راحت و آرام در آرامش بوده باشند که اونها کیستن میدانید امین مجاهدین امارت اسلامی امارت محلیمان یعنی اولسوالی قلعه‌زاده مان هستند این ملت گفتن که از تک از مجاهدین امارت اسلامی یعنی این محلی اولسوالی قلعه‌زاده مان گفته استاد جسور تشکری کن و ما همیشه گفت اونها در قلب ما هستند بشمول جناب مولوی طیب عبدالقدیر حمزه که اولسوال قلعه‌زاده مان جناب محترم مولوی طیب عبدالله عبیده معاون مقام اولسوالی محترم عامر صاحب مختار عامر استخبارات اولسوالی قلعه‌زاده محترم ملا اختر محمد مزمل قماندان امنیه اولسوالی قلعه‌زاده مان زاکری صاحب که عامر جنایی اولسوالی قلعه‌زاده از همه و همه گفت تشکری کن که ما میبینیم گفت که اینا چقدر با ملت اولسوالی قلعه‌زاده ما دل میسوزانند چقدر گفت دوست دارن ها در هر محافلی که گفت هست بیچاره زحمت میکشن میاین فقط در فکر مردمش هست در فکر آرامش مردمش هست گفت بیچاره ها اونا خودشان از خواب میمانند گفت به خاطر آرامش و رفاه مردم اولسوالی قلعه‌زاده بیخی اینا پیام رسانند از جمله حاجی صاحبا گفتن که جسور پیام ما را برسان که اونا گفت نگین قلب ما هستند تاج سر ما هستند دوستتان دارد ملت به خدا دوستتان دارد و در حقتان دعای خیر میکند هر خوبی شما هر زحمت شما را اینا میبینند تشکر و سلامت باشین ما میگم به تا جهان است میگم با سلام bu devir var dostlar bana bildirin kichkina ayinja yaxshicha Muhammad canımız böyle gül takıp gül tutup oturuyor meydan et bak hatırıçiz bunun için Muhammedullah Can'ın elinde gülü var bağında bulbullar saçında sünbüllü var yakşembi gün bakar çolbur var aziz hürmetli dostlar azizler İnşallah Rahman bakayır روز یکشنبه محفل ختم سوری محمد جان
پسر ناز و خوب و خوش خلیفه امان الله می باشد و همچنان نواسه محترم آجی صاحب سید محمد آقا. این نوجوانه که خوبمان بخیر روز یکشنبه محفل ختم سوری داره و به مناسبت محفل ختم سوری محمد جان شب یکشنبه هم، یعنی او وقت با روز شنبه میشه، شبش هم یکشنبه میشود، یک خوب مسابقه والیبال به شکل تورنمنتی داره دوستا، به خبر نمانده. میفهمید؟ 5 تیم را خبر کردن، او هم ولایتی هست، یعنی بچای ولایاتمان در بخش والیبال چقدر خوب میدرخشند. عبدالله متوسنی؟ اون تو تایید یعنی جالب میشود، خیلی جالب میشود. بازی داخل ولایتی بسیار جالب است. قطعا اینجا ولیا، قطع لوکس ولیا، چون گورنگول، چون هیجانی ولیا را dostlar. Gelmetinler aramanda olardılar, lekin ben şunay değil. Bul gelecek timler elbette dostlara. Bul gelecek timlerimiz Xanı Zahil gelmeli ha. Timi voleybol Xanı Zahil gelmeli. Timi voleybol muntaxab çardara inşallah bula Abdullahcan haber edecek, ul gelmeli. Ve tim Qari Hikmet, yani Doktor Hikmet Qalay Zalimut var, eti köp qavi tim qurşak elyen bu dövrde. Ul gelmeli. Timi Bassam grup var. Timi Bassam grup ha öldürü var. Bugün akşam köp tayda oynarsılar. Bakay şu yakşamba gün akşam dedi. Köp qatı tayda oynarsıydı ha. Hiç kimden cügerkonu etmeyestidiler ha. Ve ondan sonra Qari Sahib Mavlam timam var. Timam var. Şunu yak tap koşana oynalı dedi bu timler. Birbirimden qahar etmeli, topamı alalı dedi. Köp yukarı uçmalam dedi. Lekin topu urcak bile uçalı dedi. Şu sebeple bakayır aman sağ inşallah gelinler adresa aytyen dostları. Tariham fakat 26. Tariham 26. ayam 7. Hop 14. yıl. Aziz hürmetli dostlar, ayak tarpuz güzerde Qalayzal Ulusuvallığı Kunduz vilayeti. Pakşidin dengizan var lekin ha, onu hem gör biliyorsunlar. Elbette şenbi günü yakşembe akşamı bakayır ayak tarpuz güzerde. Maksat gelip durun, mana bu cağız Muhammed Can'a gönlengane, Muhammed Can'a bakayır Katar'a beraber olmalı. Ha Muhammed? Aferin Muhammed, köp cüretli ödeme ağlam yarama göne. Ve aittim yine Halife Allah'ın oğlu ve hamçınan Hacı Sahib Seyyid Muhammed Ağa'nın ahtığı yine bir gep aydayn Mudir Sahib Zaynul Abidin Halili Mudiri Lise Tarpuz Güzer'in bacasının oğlu ha. Şular yakın Mudir Sahib? Şular yakın. Bakayır aman sağ gelin. Hürmetli dostlar. Her birinize şul varzışkarlarımız var ha. Şul varzışkarlarımız bak şu voleybol oynuyorlar aytıyor. Şu yarı dostlar ki Facebook arkalı ya pakşidinde de görüyor. Uları bilir qatış yaxşı görüyor dedi. Ne için? Ul pakilleri billeri teşvik ediyor. Şu sebeple olan kadrini biliyor istediler. Her biriniz pininde bol bilertinler. İnşallah Hacı Seyit Mehmet Ağam, Halife Amanla, Mudir Sahib Zeynul Abidin ve bu oturan dostlar hemen mizbanınız aman sağ gel bilertinler. İnşallah gelinler. Bu ravnaklı toyumuzu sizlerim ravnakını köprek edinler. İnşallah o Rahman. Biller qatı yaxşı görüyor sizlere. Her birinizi yaxşı görüyorsa, qatı yaxşı görüyor. Bunlar hem yaxşı görüyorlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamet sağ olun. سرداری فخری زمینا مستحق لقب مینا عشق دا قلب كمينا خدمتينا آفرين دن خدمتينا مهربان بزمتينا أميد بشفاعتينا رهبری ما محمد عدلی پیغمبری ما گلر گلاب سنبل تری ما درود سلام تاجی سری ما محبوب دل ها ای بهتری گلاب گل ها بوی عطری عنبر سنبل ها اوصافی غذای و قنتیها دینتی خیالی اصحاب لارندن ایزو عالی
قل كبي أسيلا جمالي يكتك يا ديوك مثالي إسلامي دينا سرداري فخري زمين